Poštovani prijatelji, okupili smo se danas da zvanično otpočnemo izbornu kampanju za parlamentarne izbore zakazane za 16. mart 2014. godine. Naše prisustvo u ovolikom broju je istovremeno i neskrivena podrška izbornoj listi Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija i kandidatima za narodne poslanike sa područja Rasinskog okruga. Naša koalicija je jedina koja na ovim prostorima opstaje više od 6 godina, što je pre svega rezultat pravog izbora iskrenih političkih partnera, kao i rezultat rada koje je koalicija postigla učestvujući u vođenju države i srpskog naroda u proteklim godinama. Sigurno je da političke partije, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvena Srbija i danas imaju veliku podršku među građanima Srbije i zato je zadatak svih nas koji učestvujemo u izborima težak. Građane, naše birače, ne smemo razočarati i moramo ponovo pobediti kako bismo nastavili da Srbiju vodimo putevima za koje smo dobili veliku podršku. Molim vas, pozdravimo predsjednika Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, našeg predsjednika Vladimira Tasića. Ja se zahvaljujem stvarno na ovim toplim aplauzima, ali bit će prilike da pre svega pozdravimo naše kandidate. Mi smo danas u funkciji da predstavimo kandidate sa izborne liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija, koji predstavljaju područje Rasinskog okruga na našoj jedinstvenoj listi. Ja vam se toplo zahvaljujem što ste se odazvali ovom pozivu da danas prisustvujemo svi zajedno otvaranju izborne kampanje. Slobodno već danas mogu da kažem, obzirom da nas ima toliko u ovoj sali, a još više je van sale, i zameram organizatorima što nisu našli veći prostor kad se predstavlja velika koalicija i velika partija. Mislim da imamo šta da kažemo građanima Srbije. Ovo su iznuđeni izbori, ovo nisu redovni izbori, ovo su izbori koje Socijalistička partija Srbije nije želela. Ne što nije želela, što smo se uplašili naših političkih suparnika. Mi se nikoga ne plašimo. Mi smo od uvođenja višestranačkog sistema više od 20 puta izlazili na birališta i nikada nismo izneverili građane Srbije. Tako da to nećemo uraditi ni sada. Danas slobodno mogu da kažem da su ovo veoma važni i bitni izbori za budućnost Srbije. Ovo su izbori na kojima se sudaraju levica i desnica. Šta mislite, ko treba da pobedi? Levica, mi jedini koji predstavljamo narod i predstavljamo građane Srbije, koji radimo u interesu građana Srbije. Da nije bilo ove koalicije, danas bi građani i radnici Srbije bili i tekako poniženi, jer bi najverovatnije bio usvojen ponižavajući zakon o radu, kojim se obespravljuje radnik, kojim se obespravljuje čovek. To su Socijalistička partija Srbije, penzioneri Srbije i Jedinstvena Srbija neće nikada dozvoliti. Ovo mi smo predvideli kao politički skup na kome treba da iznosimo, posebno mi koji predstavljamo organizacije naše, neki naš politički program. Pre svega ovaj skup je posvećen našim kandidatima. Pred vama sede ljudi sa biografijom. Ovo su ljudi koji su se dokazali u svom životnom, radnom pa i političkom angažovanju. Svi oni imaju biografiju i profesionalnu i političku. I ja sam uveren da su to najbolji kandidati koji će nas na najbolji način predstavljati i u parlamentu Srbije. Zato 16. marta u što većem broju na birališta, jer samo naša snaga u broju izašlih
sigurno je da će doprineti da i novim izborima pobedimo kao i mnogo puta ranije. Ne pobeđujemo mi zbog nas, pobeđujemo zbog Srbije, pobeđujemo zbog naše budućnosti. Živeli do 16. marta! Moramo se podsjetiti najvažnijih državnih poslova koje je naša koalicija na čelu sa Ivicom Dačićem, predsjednikom Vlade Republike Srbije i predsjednikom Socijalističke partije Srbije učinila. Uveli smo bezvizni režim sa zemljama Evropske unije i omogućili građanima Srbije da slobodno putuju Evropom. Otpočeli smo pregovor uz podršku Evropske unije oko rešavanja statusa Kosova i Metohije kao nedeljive teritorije Republike Srbije. Dobili smo datum oko odpočinjenja pregovora sa Evropskom unijom o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Zvanično smo otpočeli pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Zakon o radu, zakon o privatizaciji i zakon o stečaju vratili smo iz procedure i sprečili usvajanje ovih propisa kojima se ugrožavaju egzistencija i lično dostojanstvo građana Srbije. Mi se zalažemo za upošljavanje Srbije, a ne za otpuštanje i zatvaranje fabrika i radnih mesta. Bilo je još mnogo drugih poslova koji bez velikog rada i angažovanja članova koalicije, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Partija ujedinjenih penzionera ne bi u Srbiji bili urađeni, a tiču se interesa svih naših građana. Za veliki doprinos izuzetnog poboljšanja i povećanja međunarodnog položaja i ugleda Srbije, a sa iskrenim uvažavanjem međunarodne zajednice, nosilac naše izborne liste Ivica Dačić je nominovan kao prvi Srbin u istoriji za najprestižniju svetsku nagradu, Nobelovu nagradu za mir. Sama nominacija od strane međunarodne zajednice najbolja su potvrda ogromnog rada Ivice Dačića kao predsjednika Vlade Republike Srbije za doprinos koji je dao da se Srbija poštuje i na istoku i na zapadu. Pozivam sada predsjednika Gradskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije, gospodina Gojka Čolića. Dragi moji sugrađani, prijatelji, dame i gospodo, pre svega dozvolite me da vas pozdravim ispred Gradske organizacije Partije ujedinjenih penzionera grada Kruševca i da nam poželim mnogo uspeha na sledećim izborima. A našim kandidatima da u što većem broju, što većem mandatu nas predstavljaju u Narodnoj skupštini. Mi smo najmanje želeli ove izbore koje idu, ali smo poštovali volju onih koji misle da će bolje da prođu sa boljim rezultatima. Ono što je za nas bitno i što mora da znamo upravo naša koalicija je od 2008. godine od 7.000 glasova 2012. osvojila 14.000 glasova, sada su naše projekcije na 21.000. To je realna osnova i u tom broju udruženja penzionera i pozivam sve penzionere grada Kruševca i uopšte Kruševačke opštine koja broji 32.000 penzionera i 19.000 nezaposlenih, oni mogu da odluče koja će koalicija na ovim prostorima da odnese pobedu. Ono što je bitno za našu koaliciju i za gospodina premijera Dačića je upravo ono što je sve na prošlim izborima obećano, pogotovo za penzionere i njihov status, to je ostvareno. Manjim ili većim merama ostvareno. Koliko je to dobro ostvareno, najbolje vam govori ovih dana velika želja mnogih drugih koalicija i partija da kažu mirno živite penzioneri, 2 miliona penzionera, bit ćete osigurani. To je najveća laž. Penzioneri će biti prva socijalna grupacija koja će posle svih nestanka srednje klase doći na red, jer 5 milijarde evra je veliki novac da bi oni koji sada se uključuju u politiku bi jednostavno dali. Još jedan podatak govori, dok je Socijalistička partija bila u vlasti, ule zakonski predlog da penzije ne mogu da budu veće niže od 60% od prosečnog dohotka u Srbiji. Sada je ona 47. To govori jednu ozbiljnost nas iskusnih ljudi i penzionera, da buduće generacije sebe dovode u situaciju da neće imati
penzije. 300.000 zaposlenih u realnom sektoru ne može da obezbedi 2 miliona penzionera. I to treba jasno reći. Hoću da kažem da sve druge politički projekti koji u ovim izvorima predlažu da će to regulisati, lažu. Kao što lažu i druge stvari. Ja se nadam da mi nećemo dozvoliti na ovim izborima da se ta laž ostvari i da će naša koalicija, koja je do sada stvarno postigla i koja je realno na političkom prostoru i građanima Srbije ponudila najkvalitetnije opcije, sada treba da traži alibi i šansu da ona uspešnije i sa više poslanika vodi Srbiju ka ekonomskom, privrednom, socijalnom i duhovnom preobražaju. Ja se nadam da ćemo mi to 16. na izbori dokazati. Hvala vam na pažnji. Na predlog Socijalističke partije Srbije kandidovani su sledeći poslanici. Bojana Đorđević, diplomirani ekonomista iz Kruševca, rođena 15. januara 1976. godine u Kruševcu, zaposlena u poslovnom centru Kruševac. Prva žena narodni poslanik iz Kruševca u istoriji višestranačkog političkog sistema. Dosadašnja narodna poslanica, član SPS-a od osnivanja. Siniša Maksimović, ekonomista iz Kruševca, rođen 13. novembra 1959. godine. Do sada je obavljao brojne funkcije u profesionalnom i političkom angažovanju. Bio je komandant radne akcije, izgradnja autoputa u Paraćinu i obnovi zemljotresom porušenog kopaonika u Brusu. Istaknuti omladinski rukovodilac u Srbiji, upravnik hotela Junior u Brzeću, odbornik Skupštine opštine Kruševac i zamenik predsjednika Skupštine grada Kruševca, sekretar i predsjednik okružnog odbora Socijalističke partije Srbije za Rasinski okrug. Sada je zamenik gradonačelnika Kruševca, član Socijalističke partije Srbije od osnivanja. Zoran Anđelković Baki, profesor iz Varvarina, rođen 1958. godine, obavljao brojne društveno-političke funkcije, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije, poslanik u Saveznoj skupštini Jugoslavije, ministar u vladi Republike Srbije, predsjednik privremenog pokrajinskog veća za Kosovo i Metohiju, generalni sekretar Socijalističke partije Srbije, sada je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Radomir Milunović, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Trstenika, rođen 10. aprila 1964. godine. Završio poljoprivredni fakultet u Beogradu, obavljao veliki broj profesionalnih i političkih funkcija, direktor poljoprivredne zadruge Počekovina, član izvršnog odbora opštine Trstenik, pomoćnik predsjednika opštine Trstenik, sada je zamenik predsjednika opštine Trstenik, predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije Trstenik, zamenik predsjednika okružnog odbora Socijalističke partije Srbije za Rasinski okrug, član glavnog odbora Socijalističke partije, član SPS-a od osnivanja. Doktor Radica Krpić, lekar specijalista iz Brusa, rođena 6. februara 1962. godine u Brusu. Medicinski fakultet završila je u Beogradu, gde je specijalizirala medicinu rada. Obavljala je brojne društveno-političke funkcije u Socijalističkoj partiji Srbije i opštini Brus. Zaposlena je u Domu zdravlja Brus, a sada obavlja funkciju savjetnika predsjednika opštine Brus za zdravstvo. Član je Socijalističke partije Srbije od osnivanja. Zoran Ćoćić, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Aleksandrovca, rođen 17. decembra 1968. godine u Aleksandrovcu, završio poljoprivredni fakultet u Beogradu, zaposlen u preduzeću Merlini d.o.o. Bavi se pčelarstvom i uzgojem crvenog voća na manjim parcelama, oženjen je i otac 4 dece, član Socijalističke partije od osnivanja. Na predlog Partije Ujedinjenih penzionera Srbije kandidovani su Angelina Milosavljević, diplomirani inženjer tehnologije iz Kruševca, rođena 1944. godine u Zdravinju. Tehnološko-metalurški fakultet završila u Beogradu kao stipendista hemijske industrije Miloje Zakić iz Kruševca. Obavljala je dužnost republičkog inspektora za zaštitu životne sredine. Bila je odbornik u Skupštini opštine Kruševac u 2 mandata. Član je PUPS-a od 2005. godine. Milivoje Erčević, penzioner iz Trstenika,
Rođen je 30. marta 1950. godine. Inženjer je organizacije rada. Obavljao veliki broj privrednih aktivnosti u gigantu Prva petoletka iz Trstenika. U 3 mandata je bio odbornik u Skupštini opštine Trstenik. Sada je član opštinskog veća Trstenik i predsjednik opštinskog odbora partije Ujedinjenih penzionera Srbije u Trsteniku. Na predlog Jedinstvene Srbije kandidovani su Vesna Živković, strukovni vaspitač iz Kruševca, rođena 8. februara 1965. godine, završila strukovne studije i specijalističke studije, zaposlena u predškolskoj ustanovi Nata Veljković u Kruševcu, gde je obavljala sve stručne poslove, od pripravnika, vaspitača i glavnog vaspitača. Sada je direktor predškolske ustanove Nata Veljković. Majka je 3 dece. Član je gradskog i okružnog odbora Jedinstvene Srbije. Radoslav Komlenović, profesor fizičkog vaspitanja iz Kruševca, rođen 24. juna 1964. godine. Završio Fakultet fizičke kulture u Beogradu. Radio kao profesor fizičke kulture u osnovnoj školi Vasa Pelagić, Padež i u osnovnoj školi Branko Radičević u Bivolju. U privredi radio kao menadžer u kompaniji Cepter. Od 2007. godine direktor je strukture u Unika osiguranju u Srbiji. Bio je odbornik Skupštine grada Kruševca, gradski većnik, a sada je narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srbije. Sa liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija Ujedinjenih penzionera, Jedinstvena Srbija. Predsjednik je gradskog odbora Jedinstvene Srbije Kruševac. Pripravnički staž u osnovnom sudu u Aleksandrovcu. Veoma aktivna na programima pravne zaštite građana. Predsjednik je opštinskog odbora Jedinstvene Srbije u Aleksandrovcu, član okružnog odbora Jedinstvene Srbije za Rasinski okrug i član glavnog odbora Jedinstvene Srbije. Udata je majka jednog deteta. Sada će nam se obratiti Radoslav Komlenović, predsjednik gradskog odbora Jedinstvene Srbije. Poštovane dame i gospodo, dobar dan. Ja moram da kažem dobar dan jer ova koalicija sve što radi, radi po danu. Skuplja potpise po danu. 2012. godine predali smo našu listu isto u 12 sati. Evo, skupili smo nekih 1500 potpisa za jedno 3,5 sata, a ne kao neki što skupljaju potpise noću. Od koga se to kriju? Ja moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo. Ja moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo i meni i ovim ljudima koji se nalaze ovde pored mene, jer velika je čast biti na listi ove koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija i to je još jedna veća obaveza za sve nas, a ne samo nas kao članove gradskih i okružnih odbora ove 3 partije, nego i vas koji sedite tu, jer da vi niste tu i ovom prilikom se izvinjavam ljudima, ima ih negdje oko 500 ovdje koji čekaju pored sale i napravili smo Vlado grešku, trebali smo da uzmemo halu sportova i da napravimo jedan ovako polazak. Ja ću samo da vam kažem, iza mojih leđiju, znači već 17. februara nas čeka neko finale, jer mi nismo u kampanji od juče i od danas. Mi smo u kampanji od 2012. godine, od maja meseca, jer stalno smo među narodom. I evo 17. februara dolaze naši predsjednici, doći će i predsjednik Ivica Dačić i predsjednik, sad da li će Jovan Krkobabić i Milan Krkobabić i naš predsjednik, kad kažem naš, za Jedinstvenu Srbiju, Dragan Marković Palma. Ja moram da vam kažem, i to često ponavljam, i pre 1,5 dana smo imali ove skupove, obišli smo naš lep grad Kruševac, 101 selo i grad Kruševac, tu je naš okrug sa našom braćom i Trstenikom i Aleksandrovcom, Varvarinom, Ćićevcom i Brusom, tako da ova snaga koja dolazi iz Rasinskog okruga, a mi smo samo, moj prethodnik malo pre reče, imali negde oko 14.000 glasova, a rekao ste 21. Ma ja neću da se zadovoljim ako nemamo duplo više glasova i da pokažemo građanima i Kruševca i Srbije da je Lazarev grad onaj grad koji treba da predvodi Srbiju.
Ja moram da vam kažem, i to sam pričao, i to ću reći najverovatnije ako budem imao prilike da pričam i u hali sportova 17. februara, zašto će ova koalicija da pobedi na izborima 16. marta ove godine? Pa na čelo Socijalističke partije Srbije nalazi se čovek koji je u prethodnoj vladi bio izabran za najboljeg ministra u Ministarstvu Republike Srbije, čovek koji je preuzeo veoma vruć krompir i postao premijer, jer dok su se drugi svazili grdan, on je morao da preuzme premijersko mesto i da povede ovaj naš narod, a zadržao je već jedno ministarstvo. Čovek koji je zadnjih godina i po dana 40 puta bio što u Briselu, što u Vašingtonu, što u Moskvi, u Njujorku i prezentovao je srpski narod na pravi način i na osnovu toga smo i dobili datum u januaru za pregovore i počeli pregovore. Predsjednik Socijalističke partije Srbije, premijer i ministar, gospodin Ivica Dačić. Na čelu penzionera nalazi se čovek koji je i MMF-u rekao njet po ruski, što znači ne, nije želeo da ide u penzije dole. I u ovoj sad zadnjoj vladi, jer još postoji tehnička vlada, kako kažu, još je ta tehnička vlada, ministar u vladi Republike Srbije, koji nije dao da prvi udar bude na penzionere i da se penzionerima smanji penzija. Ali vidjeli ste pre nekoliko dana kako sad neke partije svojataju penzionere i kažu im to je druga tačka u našem programu, samo ja mislim da će da im bude treća tačka kad počnu da obilaze štale i da ljube krave, a možda i bikove, pošto ne znaju šta je bik, šta je krava. Koji će se boriti za penzionere, koji je zadnja brana za penzionere, gospodin predsjednik Ujedinjenih penzionera i ministar u vladi Republike Srbije, gospodin Jovan Krkobabić. Na čelu Jedinstvene Srbije čovek, najverovatnije olimpijske igre će biti u Jagodini možda za godinu i po dana, vidite šta rade na televiziji, kako sad oni to izokreću, one reči koje je rekao naš predsjednik. Čovek koji je osnivač Jedinstvene Srbije 2004. godine, na dan 15. februara, Sretenje gospodnje, ja vas sve pozivam na slavu u Kruševcu u 10 sati u subotu. Čovek koji nije napustio svoje selo Končarevo i pojurio u Beograd da uzme neko ministarsko mesto, koji se borio sa svojim građanima, koji je u zadnjih godina bio i najbolji gradonačelnik, a sada po zadnjim anketima drugi političar po popularnosti, i to su samo jednom rekli i objavili i odmah to zabašuriše. Čovek koji nije prepoznatljiv samo u borbi protiv bele kuge, nego je više doveo novih radnih mesta, otvorio i stranih investitora, nego celo ministarstvo privrede u Republici Srbije, predsjednik Jedinstvene Srbije, predsjednik Skupštine grada Jagodine, narodni poslanik Dragan Marković Palma. Ja moram da vam kažem još jednu stvar i neću više da vas zadržavam, jer počeli smo u kampanji, ali vidite, ja sam spreman, odmah tu nema problema, možemo da traje i duže, ali kampanja će trajati kraće. Kampanja će trajati kraće, kao moj prethodnik gospodin Tasić to reče, pa mi nismo tražili ljudi ove izbore, a znate sami svi koji su raspisali prevremene izbore kako su prošli. Od 2008. godine ova koalicija sarađuje, ne svađamo se, ne vodimo borbu oko ministarskih mesta i oko mesta za direktore javnih preduzeća. Imamo iste slogane, sada ponovo čujem neke partije, nova partija, novi ljudi, pa kako novi ljudi bre kad ste bili do juče tu? Stavljaju neko cveće, stavljaju životinje i tako dalje. Naš slogan je bio uvek socijalna pravda. Borimo se i za najmlađe, borimo se i za porodilje, borimo se za penzionere, za poljoprivrednike. Sada smo bacili, borimo se za nova radna mesta i tu ćemo da pobedimo. Ja vas sve pozdravljam, želim vam puno zdravlja i sreće i ljubavi i 16. marta da zaokružimo broj 2 do pobede. Živjeli! Sada će nam se obratiti kandidat za poslanika, gospodin Siniša Maksimović.
meni ova naprava gotovo da nije ni potrebna, ali drugarice i drugovi, dame i gospodo, naša Srbija je posljednjih nekoliko meseci živjela u grču. Bilo je prepucavanja, hoće li Srbija ponovo i po ko zna koji put izaći na izbore ili neće. Pa bilo je hoće, pa neće, pa treba, pa ne treba, pa ovi se plaše, oni se ne plaše, i tako dalje, i tako dalje. Konačno, odlučeno je da Srbija izađe na izbore, da Srbija još jedanput da najboljim ljudima poverenje, da najboljim strankama kaže da i zaokruži 16. marta. Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera i Jedinstvena Srbija je najpouzdanija i najstabilnija koalicija u Srbiji. Zašto? Zato što smo uvek bili na strani naroda i zato i kad god smo činili vlast i kad smo bili opozicija, mi smo upravo radili ono što je u interesu naroda. Bili smo najpouzdaniji partner i u vladi Mirka Cvetkovića i u vladi Ivice Dačića. Ivica Dačić je čovek koga je prihvatio ceo svet, i istok i zapad, i sever i jug, i Rusija i Amerika i Nemačka. Čovek kome jednostavno svetski državnici veruju. Veruju mu zato što je stao na stranu naroda, zato što je se prihvatio najtežeg mogućeg zadatka, da počne pregovore i da reši Gordijev čvor kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Bilo je onih koji su govorili da mi ćemo to početi. Kad su došli na najodgovornija mesta, počelo je komešanje koće i pao je dogovor da to učini upravo Ivica Dačić. Ivica Dačić je čovek koji se gotovo na svakome mestu u zemlji Srbiji spominje sa najvećim uvažavanjem i poverenjem. Ova koalicija će 16. marta triumfovati, bez obzira što ovih dana neki pokušavaju da nam nešto podmetnu. To jednostavno ne prolazi, posebno sada u ovoj predizbornoj kampanji. Ovih dana su mnogi pohrlili, hteli bi u zagrljaj kod penzionera, pa obilaze raznorazna mesta gde se okupljaju penzioneri, nudeći im neku garanciju. Najveća garancija penzionerima je njihova stranka koju su formirali i sa kojom su. Jednostavno niko se, dragi penzioneri, ne može izboriti bolje od vas samih. Vi upravo ste stali na branik svima onima koji su hteli da vas ponize, da ostanete bez zarađenih penzija i drugih privilegija koje vam jednostavno u ovoj državi pripadaju. Jeste vi ovu državu izgradili? Vi ste izgradili naš Kruševac. I mi, koji smo nešto malo mlađi od vas, imamo obavezu da vas podržimo svugde i na svakome mestu. A u proteklom periodu smo to na kraju krajeva i dokazali. Ja na kraju želim da vas pozovem da 17. ovog meseca u ponedeljak, neradni je dan, tačno u podne, dođete u halu sportova i da podržite našeg predsjednika vlade, predsjednika Socijalističke partije Ivicu Dačića, gospodina Palmu i gospodina Krkobabića, koji čvrsto stoje na svojim mestima. Hoćemo da im i na taj način pokažemo da imaju podršku u Srbiji. Mi koji smo kandidati za ova, da tako kažem, važna i odgovorna mesta, dugo smo i mi lično razmišljali šta upravo ove funkcije, ako se
bude ostvarilo, a hoće verovatno odavde, od ovih ljudi koji sede, imat ćemo 3-4 poslanička mandata. Šta je to što mi treba da nosimo na svojim leđima? A to je da možemo, kao što smo se do sada slobodno, mirno, dostojanstveno, bez da nekome nešto dugujemo, šetamo našim gradom, našim selima, srećemo naše ljude, razgovaramo sa njima, da vidimo šta je to što mi treba da u budućem vremenu činimo za njih. Ali imamo za sve to i snage i volje i upravo ćemo sve raditi u tom pravcu. Hvala vam lepo. Predstavili smo kandidate koji su sposobni, odgovorni, stručni, savesni, pošteni, koji su budućnost Srbije i sa njima zajedno možemo ostvariti sve naše nedosanjane snove o uređenijoj i zaposlenijoj Srbiji. Sa našim kandidatima i našom politikom našoj Srbiji obezbedit ćemo budućnost da završimo započete poslove u interesu Srbije. Potrebna nam je izborna podrška građana Srbije i zato u što većem broju 16. marta na birališta na glasanjem izborne liste koalicija Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera, Jedinstvena Srbija, glasamo za Srbiju i glasamo za nas. I za kraj još jednom da podsjetimo, obaveštavamo vas da će u ponedeljak 17. februara u hali sportova Kruševac biti održan veliki miting koalicije Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija. Pa vas pozivamo da u što većem broju prisustvujemo ovom velikom političkom događaju. Hvala. Sada zapamljamo.